يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله Sambut pagi dengan segelas kopi beraromakan kupu-kupu. Lunturkan rasa kaku bercampur pilu. Senyuman pun bertebaran di mana-mana. Itu bertanda begitu ramahnya bunga di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiri. Meski tersesatkan, semakin kencang